2012 kwakunini nje zafika iy'ndawo zokhahlamba zathi sekuzwakele ukukhala kwakho mfana, nisezojabula ngoba sinileli khaya konke kuzazizela kini nibeke indlebe. Bani loyo? Umphathi wohlelo MC SA lapha ku-Facebook. Sinibose nibingelele noFasibouthi TV la channel yenu enidilivele iy'ndawo njengoba zinjalo zingaxutshiwe, ngaxutshwe nasalukazi, ngaxutshwe namchiliwe. Right, why ngikhuluma ngale nsizwa laphana ku-YouTube? Le nsizwa yenza amawululu, le nsizwa yenza izinto ey'khona ngengoma yayo ethi iy'ndawo zokhahlamba. Lapho ehamba khona ubani? Abantu abafeature kakhulu kulo nyaka bafowethu, Jolis, Sheba Sihlalonkosi, awusebenzele umaskandi, bawusebenzele umculo kulo nyaka. Right, leyo ngoma akakhuluma ngayo-ke umfana wale abantu base-South Coast ngoba uphethe ushuni obahubhe kanjalo like hata amabhenanyana ngoba ukwabhala naye emalangeni adlulile nomphathi wohlelo wathi-ke, ngiyabonga ngane zakwethu, cha izibalo zisakhula ngamandla, sisaloku sime njalo ey'ntabeni zokhahlamba. Ingoma yakhe sayibambile ngudli laphana kunumber 1. Waphinde wabuya futhi emalangeni adlulile ngoba kunomsebenzi ephumile kula malanga adlule ngoba ney'nkulumo-ke ey'thize nokuphikisana-ke ngalo nto eyenzakalayo okwenza ukuthi-ke insizwa le igcina ikhipha-ke i-post laphana ithi ijele kwakune-feature, i-Paris kwakune-feature, iGucci kwakune-feature, ngifisa ukuba nemali eningi kwakune-feature, uVeli kuyafeaturishwana. Ikuphi icala lami? Bafethu akuphile kini ukuthi ingoma yami ibhalwe yimi, yakhokhelwa yimi, yahlelwa yimi, ngase sengibika iy'nsizwa ukuthi zizofaka i-spice, usho njalo umphathi wohlelo. Niyazi lapha ku-Facebook nina umuntu nimenza aze akhuluma ngoba umuntu niyamlandelela. Into eyenzakalayo ikanjena yabo, kunokukhuluma nje okuningi laphana, amaphosti elokho engena elokho evela ngale nsizwa, ngiyabona amaphosti sengithi hhayi angiwaqoqe nje ngenze kube ividiyo eyi-1. Enye amaphosti ithi mina anginamkhulumeli, anginamuntu ongiphushayo, nginengoma nje egoloza ukusuka ku-number 1, cela niqhubeke nokuyidlala kakhulu ku-YouTube, sithi nje 2.7 million manje ngesikhathi ebhala i-post 1 day ago. So ingoma yona isikanje, isilaphana ku-2.9 million and 55,000 ngaphezulu, isele kancane nje ukuthi ishayeke u-3 million, isalokhu ihleli ku-number 1 and igoloza ukusuka ngampela. Asazi usuka iyephi ingoma phela makuyiyona iyona, abantu beyidlala bayayidlala ingoma. Ibese le nsizwa-ke isiveza-ke imisebenzi yayo edlulile lapho-ke ibisebenza khona kule minyaka. Ngo-2012 mude kakhulu, I'm sure nani niyabona ukuthi yena imicimbi la ehambela esikhathini esedlulile. Kulaba abangenayo ishow yakhe, kulaba abamngabazayo, kulaba ababona ukuthi into ethize ayimfanele. Indaba yama-feature bafowethu, njengoba nibona-ke i-award le ayiwini, indaba yama-feature bafowethu yona ithe ukukhulunywa, into eyenza ukuthi izikhulunywe because bekunalento yokuthi abantu abafeaturishayo isikhathi esiningi banobungozi, ba-dangerous ngoba if unganakile ingoma igcina sekungeyabo, wena mnikazi wayo ugcina ungaziwa. Ileyo ngozi-ke beqwashisa-ke kakhulu-ke. Manje-ke lokho kwenza ukuthi le nsizwa ithule ibone ukuthi abantu bayayingabaza njengoba iveza nje umsebenzi wayo la edlulile, izidakamizwa, eminye imisebenzi ayenzile. Ngakho-ke original Mzimkhulu Maskandi artist, nalo-ke igama kade ngilifuna, sekuvelile. Eminye-ke imisebenzi ethi amaqhathanzipho, sishaya abafana, enye insizwa ayisebenza nayo nalapha ethi umphathi wohlelo Mfana kaDlamini, abantu baxakile, amanye ama-album or ama-EP aphumile phambilini lawo eshaya ingoma esayibiza ngomphathi-ke lapha yaphelile yahleka igama, kodwa lapho ngo-2019 ethi ngizamela abantu abami. So uyihambile le ndima, uyawu-understand umuzik wakhe, uyazazi usukaphi nokuthi ubhekephi. Nethi nje uthe mase-featurisha laba bantu laba kwase kukhuphuka kakhulu. Inhloso phela bekuyile ukuthi umuntu ofikayo afike amkhuphule emsebenzini wakhe, i-spice leso kube yiso esokwenza ingoma ithi ibe mnandi. Yingakho ebalandile, yingakho ebafakile. So alwehle ulaka ey'nhlakeni zonke, abantu ababuka umsebenzi wakhe, umnikazi wengoma, abantu abafeaturishiwe. Inhloso nje la ukuthi yena kube nabantu abalalela umsebenzi, kube nomuntu o-release umsebenzi kuphela. Thina sihlangana lapho siyalalela umculo uya-release, kuba kanjalo. Ingoma uma inkulu iya yona ku-number 1
futhi ifike ihlala lapha as long as ik-deserve leyo ngoma leyo. Nikhumbule le ngoma yahlala after nje kuphuma i-EP le kaMthandeni online naye singazi ukuthi namanje ayikhishelwani nokuthi ayikhishwa yini. Yavele yakhuphuka le ndoda yawudla unumber 1 kusuka lapho. Le ngoma yaphuma ngeyi-10 ikaNovember, shuthi-ke ina-15 days if I'm not mistaken, namanje isayibambile. Ayikaqeda isikhathi eside phela le ngoma, nayo kusalindele ukuthi mayiqeda 30 days kubonakala le ngoma iyobe isinama-views amangaki. Iyagijima ihamba kahle. And okunye, abantu abakhipha imisebenzi abasanda kuyikhipha akunankinga bafowethu, abantu abaqhubeke bephushe. If unumber 1 bezowuthola abantu bezowuthola, kodwa akungagcini mase ngathi umphathi wohlelo usefiliswa ngenye indlela okuyiyona into engekho right. Umculi nje wonke umuntu usebenzela iy'ngane zakhe, usebenzela ikubo naye, ingoduso yakhe, konke nje naye usebenzela ukuthi akhande i-brand yakhe, i-profile yakhe. Kade-ke ayikhanda, usekhanda ini ukuthi akhule aye phezulu, aye phambili nempilo. Nim-recognize all over i-South Africa, ilokho nje akufunayo. Nothi indaba zokuthi yena kube complicated i-life. So ama-post lapha ku-Facebook bafowethu siya-understand, siyawabona, kodwa naye ukufanele ukuba u-number 1. If u-YouTube ukubona ukuthi ingoma yakhe istrinywa ngendlela okufanele ibe ku-number 1, izoba ku-number 1. Akunandaba ukuthi nimbuke nje kivukane noma cha. Uma futhi sekukhona enye ethi ukutrenda kangconywana, izoba nayo number 1 leyo ngoma leyo, njengoba nayo yogcina isukile ku-number 1 kuhlala omunye. Alikho iphutha lapho. Ilokho abantu okumele beku-understand. Siyazi khona sebemsebenzisayo ukuthi belwe izimpi ngaye, bengabuki ithalente lakhe, belwa izimpi ngaye. Nakho lokho is unfortunately ukuthi abantu bekusebenzise-ke lokho, kodwa sekujwayeleke endimeni ukuthi uma umuntu elwa bayathanda ukusebenzisa abanye abantu becashe ngabo ukuthi anidlolo bani, anodlolo, ekubeni naye lowo muntu loyo ehluleka. So siyayiphila leyo mpilo leyo, amanga siyawaphila sometimes, kodwa-ke bese sikhona inhloso ukunkanta kakhulu ukufuna nje amaphostala insizwa, ngoba isikhona indimeni seniyayazi, nipheni uthando, niyikhuphule. Imicimbi ethe ukuba ngconywana inamandla nayo beyinika i-chance, babanikele abanye i-chance abanesikhathi esifishanyana besendimeni. Le nsizwa iyakhombisa kade yafika 2012 wanini izama, ilwa nempilo, izama ukukhuphuka, kungaveleki ngendlela ifisa ngayo, kodwa yona beyaziwa, uyayibona ukuthi beyaziwa. So sekuyacaca ukuthi mhlawumbe uMaskandi singabantu siwazi half, yabo, asiwulandeli ngendlela esiyona, silandela abantu abambalwa okuyiphutha-ke lokho. Kodwa-ke le nsizwa isahlelile from number 1 and ayifuneki kusuka bafowethu, asazi ngesikhathi ubuka le video-ke le nsizwa ibisahleli number 1. Inhlalakahle sodwa nokuzayo sizokhuluma ngezinye-ke iy'ndaba ey'hlabahlosile ney'shisayo kule channel yenu Indlovu Soweto TV, i-channel engachemi ebe amanye echema udede. Nisale kahle.